Para bangit beja yang buram ni pi sekande ka jing kai niam ka jongi. Ta shwa bangen hikai to ngin boleh ketien jong boleh. Balong konong rim jong ka jing kai niam jongi bak nes pembuat ka jing duai. The gospel jong Matthew sanong benyau ewe dosan. Wat bishar ki wei bau blei unam bishar pi. Ublei un bishar pi kumba pi bishar ki wei pat. Bat un tel pi kumba pi tel ya ki wei. Te balai pi pek ya uthiat haka khmat upara jong pi. Bat pim yo i ya ukung haka khmat la jong. Kumno pi not ban ong halau para shu ngan weng ya uthiat na khmat jong pi. Haba pi don ukung haka khmat la jong. Arsap weng nang kong ya ukung nala ka khmat nang ta pin sala ban yo i bat ban weng ya ukung ya uthiat na ka khmat upara jong pi. Ha ka kerte pa paru khon pa min sem bu khoi amen play try kan nat ngai ngo yame e pa yu khon jmi jesu christ bai ka yangi ya ka hok ka yangi banam bishar ki prabreu ka yangi banam penrem ki prabreu ka yangi banam that ki prabreu yarap yangi ban yo ji kai mata ka step na ka ding ji kai chu chapang ka jing bishar ki prabreu ki pan ki ne daw christ try jongi para bangai be ye nga kwa ban ai ki ji kai niam ha ka ne ka step na gospel bang yo samantan ka wei kamat chapang ka jing bishar ya ki jing duna je bakla chu ki wei pat kadai jing long briu jing tlot briu jangi abangi i ba ki wei ki duna ba ki wei ki bakla ki bishar ki la halamar wei ne bat ki wei kadai ka jing long le se ba bhai adangin persniu ki bishar ka jing na ba ki briu ya jing le ba ki briu ka jing kiu ki briu ka dan ba pa te ka taru ka ba la dangin bishar ka de jing long bomblong dai ka jing long ka bangi ya bishar ki briu ba kam sniu chu shu pitip kaba ar na laingot ngia song bon sen ngia kan tang chapang ki jirona ji bakala ju ki we jirona ji bakala ju ki we nim da kran than chapang ki ba ju ki le sang ki kran kan dia ya ba khadu hi ya kan chapang ki we diga ngia ong kum ne pitip ngayo sel kum ta ya thu thanga phi ka ne ka long sel ka ba uta long kum ta ka ta ka long kum ta kane kamlong ni bisa ya ki jena je bakla ki we ha ka chit kitab pawar nong khat we khalai unong thoi ka ni kitab ye thu kum ne ton ki ba don ka jing long ban chang pan ha kan pang jena je bakla jo ki we le ni ka we ka ka we ka pan je thu khana je pang ki we pan ken ben ki we pan lorni ki we le se ban that ik na ji bakla ji ke be la pan don kum ta ka ji im jong hibreu la len ni de ki breu ba im ha ke im lang sa lang ka im lang sa lang ban kong chuk pi janga ka de na yeng na sem jong ni ha yeng don ni me ha yeng don ni pa ki men ki para ka de im lang sa lang ban kong ge don hang to chi yeng pan le ayu om man ya bisar ji na ji bakla banyak rap ada kita don juna ji bakla bi harap begitu kira dah khot kelang ke babha hak akor ke boram hak jelong breu hadin ka yi ki yin ke sam chengi ki ba jan marpa ki de ki mlang salang ba chengi nang ta ka chnong ka thau le ka balang iyo ka imlang salang ka baya ka ik chutmo ba bleu pha yangi ban im ai la di ban im ba ki imlang salang ban ya te mar ka liang ban long ki nong ya rap ban ya poi ka thong ching ba ka ta le ka thong om ka thong ban ya penjan om ka thong ban lor ni om ka thong ban ya bisni om ka thong ban ya bisar ik juna je bakla jong ki be hak jing long tlot jongi ton atli ka kom bisar jongi ki brio ka ban kong ka ji bisar ban te ki we pat ta ngai i ba perlok chenga du naw bakla ngale chu sor nga kren na u nga pen i u e perlok ka ne kam long pa pediang ya ka klem tem pediang nga kren ka akor ka buram unmi ne ka to chelong jelong bam long chu kato ki khat ka jing bisar banong constructive pateu tu brio pambha tu brio pat pambha ru ke mlang salang ka ba jing bisar ka bahar pa penjot pa ijuna je pakla ju perlok ja ka banyarap u thu ban ki we
tu sakit sakit lai ya chongkas ya kentang sepang ju ada kata hadis tayo ki brio kelatip sepang jeng long tu brio kata kata jeng bisa balong destruktif dan parang destruktif papenjot pada kebalik kumta ki brio kentip sepang tu brio tip kata sisan banga tip sepang tu brio maya tu ki we pun sen ni syus nyau ba ong ki we here se ya sel no brio balai ong si sapitip ngai syus nyau kata kam de kata ke bisa balong kumta kadai ka balong destruktif kalau kau pop man besar ki we kum biasa mentana gospel balik kalau kau pop man besar ki we kalau kau pop man besar ki we kalau kau pop bakraro nama kaya persa ya ka an ble ka an jing i ha gospel jong Matius dan nang pu lai pu sao du sao pheu chi su kan lik hukum bakrao tam hukum ban i yo ble ka hukum ban i pra breuแต่บางอาภิชาหรือพระบริวงาชวนพระบริวงาบิชนิงอันนู้นร้อนอยู่พระบริวคำเดชกันจึงอีกเราลองของป้องกันจึงอีกแต่นักตากระดากันเนี่ยกับป๊อปพิชาคิเวกับป๊อปพิชาจีน่าจะปักลาคิเวปัดกันเนี่ยกับฮักเวแต่กดตั้งงามารเวก็บอกกันมันเนี่ยคอนสตรักทีฟงั้นเลยรับบิตูบริวแต่ถ้าคำดลองกับบัสเปียวกับปัญหาเป็นเลยแต่ก็ลำยังไงปัญญาทุสคิเวปันทิพย์พังตูบริวกระตาแต่คำลองแต่ก็นำมากระตากับป๊อปจึงพิชาคิเวก็ได้กับป๊อปก็บักราวก็บางอีเดียบางอย่างเกี้ยหากจึงจึงอีก็มาได้ตระสาก็รู้คุยหากันที่กับตะปอนจึงอีก็องกุมเนี่ยลาดาพิพิชาคิปราบรีพิมดันปอบันเอกยพี่บันเอกยกี้คิบรีพิมดันปอบันเอกบันพิชาคิดันปอก็ได้ก็จะชิชาก็องก็วิธีจึงปังคราวตั้มจึงประเทศมันตากำลังจึงปังการสอนจึงปังบำรุงจึงเอกปารองเอกว่าจึงเอกปารองเอกวัดจึงเอกเอกดันจึงดันการมันก็จึงเอกดังยิ้มเยอะก็จึงเอกยับกุมสุนเตียวพิทุ่งตับแล้วก็ข้อสแตมบลาร์สุกิสุสันบันยับไปยับกับสายที่กับกันหุ่นแล้วนึกอิมรังซาลานามาดูนาก็จึงเอกเยอะจึงเอกงามเยอะจึงเอกงับเพชรเนาะกิบกิมเยอะจึงเอกงานกิเพชรเนาะปีอิมตาก็เชียเพชรก็เชียปลาหากนุก็กันหุ่นบาเลยนามากิมเยอะจึงเอกแต่ก็จึงเอกนามาก็ตากระเดตอนกามแต่นี่แหละป๊อปเด็กกับป๊อปบิชานามาก็เลยภาษายากาจึงเอกกับเบลทมูอุมังเบลไปเชียยังไงบันอิมฮักตุกกันโหนบังอาดอนให้เยี่ยงบังอาดอนงาบกิโคนงาบป่างาบกิโคนเบลไปเชียยังไงปัญญาเตแล้วเนี่ยกับบาลังแล้วเนี่ยกันโหนปัญญาเตอมปลาดิคาตาก็เรียกกามมันกามจงสวยกิปอบบะมีนักจิบิชาร์ปราบริวกิปอบบะมีจิบิชาร์ปราบริวสิpengen lebih besar para beliau istang man isi gitu ke beliau istang masubah seniu gitu ke beliau oh pelang kimlong pat ke bakam seniu susu istang ma penrem ya ki ka pop penrem ka bau jisu ulah penbek kan ma ko to gospel jong Yohanes senang bapra sepang ko to ke beliau baklim keramba ke oh ka klim ke dia ben tema ka jisu ong ada pendan pop dan tem bakadu ke sembilan tem nama ila de ki nong pop ya dia kita kenang pop apakah dok Yesus keli itu kan teh kong dan bapan rami pi umdon kan rat ongar dengan penderami pi kata ke beriu kalau im biang kadang tarai kata ke last day jongka kasih pakadu ke moment ke pol pakadu jongka asal lem tema dan we ba ai balong konstruktif ba mesin ka kayo biang ya kacing im ha kasih ti jong Paulus sa kinong room dan nong ba ar lai ong kumne Kibriyo besar kiwe nama adalah dia kile sab ko bang gospel mentan ko no susuong ko no pim ong ngan pa ku tinga da khamat jong pi aba pi dan khung ni besar kiwe nama ni don ya ka jinglong ni kan mau gospel jong Lukas no art pulai sa pul alai kon dai do sa pulai armut kira kat kidan bab Yesus ka ding pla we ne ki ong me pen im melade pen im yang ni me ko no ble Uwe pop da kau te mem le rai pan kan kum ta mi ban na ngi da wa pan yo ikan ni ka bai nong pan sa pan rem u ba hok bali me kum ta phi abang ngi tan ni la ka ngi la ngi le e ke bom long inu ru pan pe sa re ki we pa phi para ba ke na ma kata ka ji pe sa re ki we ka palong ngi ba ngi le ya ka ta ka e ka ba ni pe sa ya ki we pa ta ki jing mi ka ko we ki jing mi na ka ne ka jing thát
thad ya tagabayakan bagi perlok akan hawe hatang api tang ar tang ulai tang sa kadu karwa paro sikan hun kitip sepang tu breu na kabreu sing thad kaya rakat baka cing penyap lenga penyap yo breu ngaset dak suloi layat renga penyap horpam bakan jaman sim thad untuk ladu ikata ka nam ka borom ju ka fame an name jung yo show kalau dia karakter assassination host kampalan dah kecil ya hak siti penekong jong Yohanes senang balai kapsan wong kiba syur ni ki prabriu ki dei ki no penjak briu kiba bisari ki prabriu nama ki duna ki bakalah ki cetlot briu kita ki no syun paki rangkat paki no penjak briu para banget pusan sepang kan dia telese pun sen ki dei ki no penjak briu to ngim lek kenang lese de nama bang cetlot kecil cetlot jangi andre ki rangkat berkata ke Ong Yohanes kita kena penyak beliau. Ngayo ik jona je bakala jong tahu blok katai kalau oh kita nak bakala ngap bisa. Kita ngapa mbian BI. Mbian BI. Cari gale mbian BI. Tang boleh dah jerong BI. Kata dari kata tahu. Kaktian ku boleh ko ong pi bisa di ka ba pile. Baru ngi bakala. Dari kata tahu kiti penakong Yohanes we proud ong. Baru ngi long kenong pop. Tetapi orang pimpinan pop kedai batok majelar, kejelar ledeh kejelar berkerau tam. Dan nama kata abang yang besar kita ingat asomar ngaruh abaklah ngaruh aduna mentah kimi i kesedan bi kimnot ban orang yang tahu menot kita ipat pi para banyak nama kata kajing tak we lagi sok kajing mi nak kajing bicar jangi prabriu. Ipuleh haka citi Paulus berkuat cikinong Rom dan nong katsan. Paulus ong pi ke baklah ni bor isne yaisha iki batot bor kan oi ka do kumme ngapa sio bangalong bahok to ngan yaisha iki te ke baduna kita bapop kita baklah ngan yaisha bat ong ke bapli ngala balong manga ka caka coki lan ngan le ceki ban ong perlokan ni kamde pe ada pilong ke baklah yaisha bat ki ada ngalong bahok yaisha bat ki bat kaya ki Kaya rak beki ke sekolah sabhasa met ke partai ak imlang salam ke jongi. Susu kace ti Paulus bakoi ci kinong Rom dan nong kat sao. Iwei ter ong no. Ku ong balai pi besar pi besar besar. Umur pen ong dan hok pan besar. Ngam dan hok. Tenteng buat imei pa hasan to yong dan hok pan besar. Hasa kim dan hok pan besar. Baki kita dan ko hok ta ban sten ta ban kra ta ban tu ta menyarap. Paulus opim dan hok kan besar, pir pesahap sah besar, tik palpuleh na gospel mentan, ngim dan hok besar kiwe, pat habangi besar kiwe kum tapar banget, kan mau, aktin ke bakhor ka ong kumne, esay kam seniu mangi bani kita baca besar, pada ngah besar pi, pada bapop ule kita. Hak citi penakong Yohanes lenong balai iwe ter beliau jangan hatu kata, ukuat ini bagi dagi kuan jeng. Ham chai tu su hak citi Yohanes senang citi penakong jeng nong basan kat pra ki kuan jeng blei kim ju le pop sap ki breu ki bahok ki nem besar ki kuan jeng blei namar kim le pop hey sumar yo ngi ong ade bahok ngam le pop ki pop nari besar anut bisnis subas liu ki breu ki pop barok ile de Yohanes ong ki kuan jeng blei kim le pop ngasau bangal le pop bonsen hak kita pawar lo kan riu art pu sao ko ong uriu khoi ukalon nyam sen chisngi ule pop nyam sen chisngi pi ban nga ong ila de nga tharai palat kum kini ki pop bisa to jing le bersin kem dei bangal le kenang damon kenang iki tamba kita har kedai ki pop ra bangai kedai ki pop ke bau bele umpa usau tenat ulah hot kenang yang ibat ima akan hon yang ayang kasam akan hun ke balang akan hun ke cenong katau akan hun cakadong bangnya te mar kaliang kaciti sikinong Hebrew dan nong balai khalai ong kumne kabadang ne katai kasni to ya penselur mar kaliang to ya rap mar kaliang to ya te mar kaliang kaciti ba ar Paulus sikinong korin nong khalai katwe ong to ya ai men sim te kajuk jong leng somar to na ka jing ai men sim tapi yo bapli ai men sim wat ong le pop su em ong persang ban keno persang ban ble kata ka de ji ai mesem jungi ka bau ble tenu ble ka khot ya pianga komen ko para nama kata te ka gospel ka kan sai ka daringi ban bisa na ba ya pin bisa
ka an share ka gospel jong Matthew salong menyo khat ar ka ong kumno ka ong le ikiwe ko ba pikwa ba kiwe ken le yepi nga bisari pi tapi bisa pa dengan ngasaw kumno ngasaw si te la ngasaw si bodur kita kiwe ko saw si te wat nam bisa utopit pa ki ju da utopit wen prophet ndan thai akala nang basa kan tu kan ka ju wat bisa kiwe ada pimpa ba kiwe ken bisari pi manu ba kwa ba kiwe ken bisari ni ki kwa tang ba ba ki ken ki bringi wala dangi kum baklangi dan persang panjada ngale kum tam ta bale ikwa ba kiwe ken ba dala makata ka jipuson mentaka jika niam ba kwa ben ong mentaka step ni imak imlang salang komen ko para panyate mar kaliang ai ngo yo ble kwat ipi ben imak no kwa ipi pente tengah pekut the gospel jong Yohanes anong sipel ngalawan tapendop yo jing im ka bapura hakalo kono society kan hon pidan ngadon tungin long kenong te ben ai jing im bapura i prabril tungin ki rai mau rai ding na ka pop pisar ke we ublen korku ka do ini tungin wa ublen kor khu ka ni ka si jika niam jong ni ble try kan rat ko ble sibon ble kai ngi mata ka step ka we ka mat bakta ka jing embryo jing ha ka trot bril jing pa bonsen Kerana jungi, let's say ki besar ki we, bila yarap ni, bila ki kuan jube be age ki we, kan age ki bahok, kan age ki pop, kan age beduna, kan age bakla, ne ki we par ki singlong ki prabro, yarap jungi, pasal tu ikan ni cikai jum tak step, angin mi ne kane, sabi kane kan pelong yang isi sabak perkat, mana pen bahak kacing im jungi, dah bahak kacing im jungi, isam bahak kacing im jungi we, ngipan kine daw, Christ try jungi. Kaburam hok pa barukon baram sim khoi pembara long kabanang kong jumta bara bo junam la junam amen ko no khoi tam Jesu to is nei ngi ko maria kan arab Pakistan tuan ta ja kerteng pa barukon bam sim ba khoi amen